Jesu Kristu inkosi, ngiyabingelela ekhaya kaNsebande, ubaba nomama. Entabeni yendlu kaJehova kuyabonelelwa, ekhaya leZwi. Bazalwane ngiyabingelela ngithi uJesu Kristu inkosi. Bazalwane ngicela ukudlulisa nanku umbono uNkulunkulu akhuluma nami. Kwaku-2013 ngangidlulele uma wami emhlabeni. Omunye wodadewethu wafika nombono ukuthi kuyogqokwa ublack. Kuthe kusenjalo ngalala ebusuku, kuthe mangilala ebusuku Nkosi yakhuluma nami ukuthi ngingawugqoki ublack mina nendlu yami, ngoba ublack i-uniform egqokwa emkhathini. Abantu abagqoka iblack basebenzela umkhathi. Bazalwane, lento kade ngihlezi nayo ngiyitshela ukuthi bekweyami, kodwa namhlanje kukade kufanele ngabe lo message ngayidlulisa ekhaya leZwi, kodwa nginokungabaza ukuthi cha, kwakhulunywa nami. Namhlanje ngiyibone ngimile endaweni erenke, elinye lamarenke angapha ngakithi, ngikhuluma nabo, ngafica abantu abasha bewugqokile lo black beye emngcwabeni, engathi ngikhuluma nabo ngithi mina uNkulunkulu akayithandi lento eniyigqokile. Batshela abantu abasha, ngabachazela ukuthi laba abantu abagqoka into abagqoka ublack basebenzela umbuso bomnyama. Bazalwane, singamaKrestu eke siyekeni ukwenza into uNkulunkulu angathokozi ngayo. Sihambe namafeshini ukuthi sekuyitayela ukuthi mangabe kushoniwe kugqoka ublack. Bazalwane, thina sililingisi leLizwi, ingqondo yethu asimkhonzi uNkulunkulu, ingqondo yethu iguquliwe, siphume ey'ntweni zezwe. Bazalwane, singathandi izinto zezwe uma ngabe singamaKrestu. Yilowo mbiko-ke bangcwele ngithi angudlulise ekhaya leZwi ukuthi uNkulunkulu, ma umntwana kaNkulunkulu usindisiwe ungumKrestu, ublack musuke ugqoke emngcwabeni ngoba uNkulunkulu akawuthandi. uJesu Kristu inkosi. uJesu Kristu uyinkosi. Ngiyabingelela kubaba umpostoli, ngiyabingelela nasekhaya leZwi. Ngizobonga kakhulu uNkulunkulu ngangenzele kona. Kade ngingenile kumkhosi, ngiqale ngomkhosi ka-14, kwabekeka ukuthi angiqhubeke ngize ngifike ku-21 days ukufuna uNkulunkulu. Ngizobonga nje amandla kaNkulunkulu ngangenzele kona. uNkulunkulu ungenzele isimanga kulezi zinsuku nje kade wangipha nje amandla okukwazi ukuma, okukwazi noma ngihamba, okukwazi noma ngabe ngibhizi ngani, kodwa uNkulunkulu wangipha amandla egameni lenkosi yethu uJesu Kristu. Ngizobonga nje uNkulunkulu ngangenzele kona. Ngibonga ukuthi uNkulunkulu uye wakhulumisana kakhulu nempilo yami. Izinto ebezisithakele zicashile uNkulunkulu bekuveza njengoba kunjalo. Ngizobonga uNkulunkulu ngawe baba umpostoli, ngiyabonga kakhulu amandla kaNkulunkulu ukuthi uNkulunkulu ube nami. Ngimnika udumo, yena yedwa wehlukile, yena yedwa akalinganiswa nalutho. Benginanenkinga yokuthi ngiphupha ngidla, ngiphupha ngiphuza, kodwa manje uNkulunkulu unginqobele, sekuphelile, akusekho. Ngisho ngakuthiwa kukhona ukuba busy, ngisho ngakuthiwa kukhona la ngisuke ngibhizi khona, mhlambe ngiyapheka, mhlambe ngenzani, angisakuhaleli ngisho ukukuhalela ukudla, angisakufisi ngisho nokukufisa. uNkulunkulu usenginqobele. Ngibonga amandla esiphambano, ngiyambonga kakhulu uNkulunkulu, ngiyamphakamisa, yena yedwa wehlukile. Ngimbonga ngohlobo lwesimanga, ngithi uJesu Kristu inkosi kuningi. Mangathiwa ngiyaqhubeka kusho ukuthi ngempela sengithatha isikhathi eside nje kakhulu, ngoba ngiyaxolisa nje nokuthi ngiye ngathi ukudilitha kade sekudlulile esikhathini. Ngiyaxolisa kakhulu, kodwa nje ngizowuphakamisa amandla kaNkulunkulu. Yena yedwa ungcwele, yena yedwa uNkulunkulu wehlukile. Yikho into engikhombisa yona ngaphandle kobubi bami, ngaphandle kwezono zami. Ngizombonga, ngiyamphakamisa, ngimnika udumo. Ngithi uJesu Kristu inkosi. Amen.
Udumo kuNkulunkulu wethu phezulu nokuthula emhlabeni kubantu abathokozelwa nguwe uJesu Kristu inkosi. Ngiyabingelela baba noma abazalwane bonke abasekhaya leZwi nabasentabeni yendlu kaJehova. Baba, ngizocela ukubonga kakhulu baba. Leli gama elithi uJesu Kristu inkosi baba liyasebenza kakhulu. Kunenja la ekhaya baba. Mhlawumbe bisizala okwesi-4 abadlwane bebabulala. Ihlala phezu kwabo. Kwesinye isikhathi ibadle, ibabulale nje kodwa bebefa, bebengaphili. Ngiyambonga kakhulu uNkulunkulu baba ngoba yathi izala. Ngesikhathi izala ngakhuleka baba. Ngasho ngathi izilwane zonke ezakho uNkulunkulu. uJesu Kristu inkosi, ngicela le nje ubakhulise labantwana. Nangempela baba, inja ngendlela ebinothando ngayo kubantwana bayo, angiyazi lento ngendlela nje ebakhulise ngayo. Kwaze-ke kwafika-ke abantu-ke bezobathenga. Eyi baba, ngiyabonga kakhulu baba. uJesu Kristu inkosi, amen. uJesu Kristu uyinkosi. Ngiyabingelela baba Sibande nakuwe Mama Sibande nebandla lonke lentabeni kaJehova kuyabonelelwa nabazalwane basekhaya leZwi. Ngithi angibonge uNkulunkulu omkhulu ngezikhathi zonke. Ngiyabonga baba, ngibonga imikhuleko yakho ongenzele wona. Ngingumuntu ongezwa kahle ezindlebeni, kodwa ngithola isimanga bekusanda ngena ekhaya leZwi, kodwa engikutholile enhlizweni yami, emzimbeni wami, ngithole ukuthi indlebe zami lokhu ngahlinzwa from 1980 bezinokopha nje isikhathi esiningi, zinokopha bengihambe ngiyokodokotela, zinokopha. Kuthe nje njengenhlala yenza ngithi ngizama ukuyiklina indlebe, hayibo, indlebe zami ayisophi, ayisaphumi igazi. Ngithi ngiyambonga uNkulunkulu wakho baba, owenze ukuthi asimisele wena ukuze kusinde imiphefumulo eminingi. Ngiyambonga kakhulu uNkulunkulu. Kuningi baba angezela khona, angazi ngingabala ngithini. Ngithi nje uJesu Kristu inkosi. Ngiyabonga. uJesu Kristu inkosi baba. Ngiyabingelela ubaba nomama, ngiyabingelela ekhaya leZwi, ngiyabingelela entabeni yendlu kaJehova, ngiyabonelelwa. Ngithanda ukubonga uNkulunkulu kakhulu baba ngobufakazi bukamprofethikazi uZama. Wathi ma efakaza ngokuthi uke waba semkhosini wokucela nje amandla, yathinteka inhliziyo yami, nami ngaba nakho lelo lukuluku lokufisa ukukwenza. Ngangena emkhosini, uma ngingena emkhosini ngathi ngiphakathi kanti kuzovela lento yokuvalwa ka-WhatsApp. Kwakufika ngena kulo mkhosi ka-WhatsApp ukuthi kuvulwe inamba ka-WhatsApp. Ngisekuloyo mkhosi baba, ngibona uNkulunkulu enza izinto ey'nkulu ney'mangalisayo. Umzukulu wami ubengaphilile, wayesibhedlela, kwathiwa esibhedlela uzodingeka ukuthi wenze i-operation enkabeni. Yavela umoya wami wangavuma, ngakhuleka, ngamnika ifoni abeke umkhuleko lo baba akawukhuleka ngomhla ka-18 Meyi. Isimanga uNkulunkulu akasenzile, umntwana akasenalutho. Ngiyambonga kakhulu uNkulunkulu. Kwathi kusenjalo ngisekulowo mkhosi, undodana wami wabizwa kuma-interviews awu-2. Inhliziyo yami iyamdumisa kakhulu uNkulunkulu. Ngibuka nje amandla kaNkulunkulu. Nokho-ke nasempilweni yami nje ngiyabona izinto eziningi uNkulunkulu akazenzayo. Ngibona i-protection kaNkulunkulu. Umphefumulo wami uyamdumisa kakhulu uNkulunkulu egameni likaJesu. uJesu Kristu uyinkosi, amen. uJesu Kristu uyinkosi. Ngiyabingelela ubaba nomama ekhaya leZwi. Ngithi angidlulisa ubufakazi nje, Nkosi yami, ngiyambonga kakhulu uNkulunkulu ongenzele umusa. Umzukulu wami ufunda le kude konkandla. Uthe mefika wafika ehosha umlenze evuvukele ungaka, uthi ene ulunywe isicabucabu le ethangeni. Ngayi Friday ekuseni ethi uyagqoka. Hayi, wafika la ekhaya ngamkhulekela ngale mkhuleko, ngamkhulekela ngathi uJesu Kristu uyinkosi, lo ngilithinta ithanga lakhe. Hayi, uNkulunkulu wangathi liyehla. Hayi,
ngesonto kwakube kuvuvukele hayi namhlanje ngomsombuluko akusekho lutho izolo siyayihambela seyaphila kanti bathi enistabucaba ave siyi-poisonous and ngiyambonga kakhulu uNkulunkulu wabonile amandla akhe umkhuleko wethu uyasebenza bazalwane mawuthi nje uJesu Kristu uyinkosi phezu kwesimo uNkulunkulu uyabonakala esebenza ngisho umfowethu ogulayo eThekwini uthe akakhuleke lo mkhuleko wathi hayi uyawubona umehluko empilweni yakhe bazalwane ngiyambonga kakhulu uNkulunkulu baba siyabonga kakhulu egameni kaJesu Kristu amen Jesu Kristu inkosi ngiyabingelela baba ngiyabingelela ma ngiyabingelela abazalwane basentabeni yendlu kaJehova ngiyabonelelwa abazalwane basekhaya leZwi ngiyabingelela ingane zakwethu ngithi uJesu Kristu inkosi ngiyambonga uNkulunkulu basekhaya leZwi ukuvikeleka abazalwane ngiyambonga kakhulu ufakazi engibuthulayo obukuthi ngiyambonga uNkulunkulu ngokuba sekhaya leZwi ongivikele nomndeni wami ngiyabonga kakhulu ngolwesine bazalwane ngabhinyika ngiphuma endlini engaphandle ngize kusho ukuthi iroom ngize endlini enkulu ngabhinyika nje mangehla lapha esitobhini unyawo nje lavelelwa lwabhinyika kodwa angangalimala uNkulunkulu wangivikela nje angangalimala kwadabuka isicathulo saphela wangigcina uNkulunkulu ngiyabonga amazwi engawasho ngathi nje sathana ubuthi uyangiphula walayeka wangaphumelela uJesu Kristu inkosi kwadlula-ke bazalwane uLwesine ntambama ngoLwesihlanu ekuseni bese ngiyengadini ngiyochelela ngiwe bazalwane ukuthi ngakhutshwa yini angazi ngiwe ngishayeke kuphuma iphuze engangiligqokile ngishayeke kuqukulu ngishayeke impela futhi ngizwe ukuthi ngishayekile kodwa uNkulunkulu ngiyambonga kudumbe-ke kusho ukuthi ngishayekela akuvumi nokuthi nginyathele ubuhlungu engibuzwayo ngivuke kwakubuhlungu noma ngithi uJesu Kristu inkosi ngangizwa ukuthi ya ngishayekile kodwa uyinkosi kulokho kushayeka bekufanele ngishayeke ngasho njalo nokubuhlungu ngiyambonga abazalwane uNkulunkulu ngiyambonga ukuthi impi yokubhinyika noma yokuphuka kusho ukuthi bihlasele kodwa uNkulunkulu akangavuma ngenxa yokuthi sibiyelekile ekhaya leZwi umntanami uthe noma ebhinyika futhi naye evikini esikolweni akangaphuka kwadlula ngenxa yokuba uNkulunkulu usivikele kwazoba usisi wami ogcina ekhaya nawe useGoli angithumelela imeseji yokuthi uwebhavini washayeka la embanjweni kodwa akangaphuka nasengalweni bazona ngiyamdumisa uNkulunkulu ngithi nje udumo kuNkulunkulu kweliphezulu nokuthula emhlabeni kubantu abathokozelwa nguJesu Kristu inkosi amen uJesu Kristu inkosi baba ngiyabingelela ekuseni ngegama likaJesu oh baba ngizobonga uNkulunkulu ngizobonga umsebenzi kaNkulunkulu namandla akhe angikholwanga into eyenzeka izolo baba izolo ngihambile namadodakazi amabili sisemakhaya so kusabanda kakhulu Eastern Cape so kunamakhaza akho le Eastern Cape so besizwe ngathi kuthiwa lizokhithika manje asinazi iy'nkuni ngithi asihambeni belinetha usuku lonke ngithi ayasihambeni bantu abami siyothezana eyinkinga kuyanetha lithi ukuma kancane izulu liyanetha liyaduma limi kancane ngithi asiphumeni sihambeni kwamanje asina-choice ngesibe nangishilo khuza inkuni esizopheka ngazo sihambe khona liyazi ukuthi liyaduma kodwa sithi hayi asihambeni sithi nje sesihambile imgamanyana vele kuqale kunethe liqale ukuduma bamemeza omakhelwane bathi omakhelwane hayi bo buyani nizolimala buyani nami ngisho ukuthi inkosi yami asivele sijike ngoba manje sizolimala ngempela phela izulu lasemakhaya alidumi kahle lijwayele ukubulala abantu ngithi bantu abamasijikeni hhayi sithi ukujika kancane siphinde sibona ngathi liyama kodwa manje liyaduma ngisho ukuthi lizosivalela ehlathini hhayi siphinde sibuyele sithi hayi ngoba sina-choice bantu abamasihambeni sivele sibiza igama likaJesu nondodakazi omdala bethu uJesu Kristu inkosi ngibe ngithi ngegama likaJesu nkosi sicela usiprotect ngoba manje asinayo i-choice sithe sisasho njalo baba
saqhubeka nje sithe saqhubeka kancane kwavela lento okuthiwa uthingo lenkosazane ebizwa nge-rainbow yavela nje eduze kwethu. Hayibo, sathi kanjani kwaliyadumba kuyanetha. Wathi indodakazi omdala kuthiwa makuvele i-rainbow usuke izoma imvula noma ukuduma. Ngithi mina kade lokhu ivela nje nasemini sisasekhaya. Athi nayi angazi. Awu baba, njengoba ngisho nje ukuthi ngiyambonga uNkulunkulu esihamba naye, kuvele kwasa kwaphela kuduma kwaphelani kwavela ilanga. Hayibo, ngaze ngasho kondodakazi bami ngithi hey, niyambona lo nkulunkulu esimkhonzayo ukuthi uthembeke kangakanani ey'mpilweni zethu. Uthembekile, akukho ngeke asivimbele kukhona noma sinqobele kukhona. Size saya ehlathini kuyimanje vele kwaphela ngisho izulu lapho bekuthiwe kuzonetha ngisho ubusuku bonke. So nje ngizobonga amandla kaNkulunkulu ukuthi masimethemba sihlala kuyo uzosenzela izinto ey'nkulu. Abantu ozothi uma ubaxoxela bangakholwa ngisho ukukholwa. So livele lami kusukela lapho baba izulu kwavela i-rainbow kwanganetha kwayeka ngisho ukuduma satheza kahle saze sabuya namadodakazi. Ngizombonga baba uNkulunkulu ngey'mpilo zethu. Ngizombonga ukuthi uNkulunkulu uphakeme yena yedwa, isiqalo nesiphetho. Ungu-Alpha no-Omega, ngaphandle kwakho singenze lutho. Siyabonga amandla akhe. Jesu Kristu inkosi. uJesu Kristu inkosi. Impostoli ekuseni siyabingelela kubaba nomama, siyabingelela ekhaya kwaNsibande. Sithi uJesu Kristu inkosi. Ngithanda ukuphakamisa amandla kaNkulunkulu impostoli. Ngithanda ukuphakamisa amandla kaNkulunkulu. Ngumthandazo nangu uNkulunkulu lekakuniketa wona. Uma uphathekile baba, loya mthandazo loya lesiukhulekako bese sesiyalona siyavuma ekugcineni. Nguniketela omunye sisi, lo sisi bengisebenza naye lo, wathola ingoti yemoto. Manje bekakhala ngikuthi esibhedlela abamnaki, uyaya esibhedlela abamnaki. Sengiyamniketa lo mthandazo last week. Itolo ngiyamfonela nedi ngoba ifoni yami ayikamrekhodi, yena irekhoda luphuphuku, uvela mina lapha yena akaveli, uvela kancane akevakali kahle. Ngabe ngisenda leyo record leyo manje akaveli kahle vele yena, kuvakala mina la. Uthi lo sisi hey babe Madlopha ngiyamangala angathi ukuthi ungiqhamukelaphi, ngoba la ngithi nangifika esibhedlela sengikhuleke lo mkhuleko lowo-ke wavele dokotela kwafika dokotela nje wanginaka dokotela, sandla sami besidzinga kuhlinzwa ukuthi basihlinza lesandla basithunga babuyisele amathambo aba kahle. Dokotela akamnaki umuntu kungaba sebusuku nase alele dokotela akavuswa. Uthi kodwa ngimangele ukuthi dokotela bekavuka ayonginaka mina kwaze kwabuta lamanesi ukuthi hawu why dokotela angalali namhlaba lekuthi atonaka wena. Wathi naye ubaphendula wathi angathi ukuthi kwentiwa yini. So ngiphakamisa amandla kaNkulunkulu impostoli ukuthi into letentiwa uNkulunkulu ngawe uma uqelile emazulwini lizulu liyakuvulekela baba, liyeva ukuthi ukhona umuntu loqela lutho lo njengababa uNsibande kufuna simnike lokulaka kudzingako. Siyabonga kakhulu impostoli. Timangati yendeka ekhaya leZwi, timangati yendeka, siphakamisa nje lithumo sesu Jesu Kristu inkosi. uJesu Kristu inkosi. Siyabonga baba. uJesu Kristu inkosi. Ngiyabingelela baba uNsibande nomndeni wakaNsibande egameni lenkosi uJesu. Ngibingelele abazalwane basekhaya leZwi. Ekuseni nje ngiyambonga kakhulu uNkulunkulu omuhle ongigcinile kwaze kwaba manje. Ey'nsukwini njena baba uNsibande ngike ngabona uNkulunkulu engenzela ummangaliso ngegama njena lika Jesu Kristu inkosi. Uma ngabe ngilele ekhaya ngibona ngiyaphupha, engathi ngibona ikati liza kumina, kodwa leli kati liza nje liyalwa. Ngisuke lapho kube ngazathi ngoba ngathi ngangimile evrandini, ngithatha umshaneli ngathi ngiyaliphebeza, ngithi uma ngiliphebeza liwele ngale kwegate, lisuke lapho emastebhisini livele khathi liwela ngale livele liphenduka inyoni. Ngenkathi liphenduka inyoni limane amaqhubu lawo enyoni avesana aphume engaze ngathi iyachuthwa, aphume bese lapho iyabaleka le nyoni. Ngenkathi ibaleka
Kanti bengilokhu ngikhuleka khona lapho ngithi mina uJesu Kristu inkosi ngoba ngibona nje le kati lesabekayo liza kumina lilo. Ngenkathi leli kati leli lenyoni leseyithi yabaleka-ke manje ngilokhu ngithi ngishilo mina ngithi uJesu Kristu inkosi libaleke liphenduke iselesele libaleka njena ngithi kuphume lamaqhubu kwasala isikhumba nje salo libaleka-ke manje naseliyiselesele ekube ngathi ukubaleka kwalo liyojikela ngasewindini lekamero lomfana wami ngiyambona mina umfana ulele ekamerweni nale ngazathi manje leliselesele-ke liyolwa naye umfana wami ekamerweni engathi futhi lizongena ngewindi khona lapho ngibone amanzi lamanzi njena bekuyimanzi nje kade clean ngibone ngazathi lithi malingena khona ngoba lifuna ukujombela ngekujomba ngewindi kuvele kuqhamuke lenkalankala enkulu le ethiwa crayfish uqhamuke yona ivele ligwinye leselesele ngimangale mina ngithi mina igama lika Jesu Kristu inkosi liyamangalisa so manje ubufakazi bami lokho ukuthi ngempela igama lika Jesu Kristu inkosi linamandla uNkulunkulu babunsibande akufihle kakhulu nomndeni wakho ngoba ngempela imfihlakalo ezingaka kade singeke size sizithole ndawo kodwa ekufikeni ekhayeni leZwi ila ekuvesane kwaguquka khona izinto kwenzeka izinto ezimangalisayo uNkulunkulu kube ngathi usilalela now and then amen. Jesu Kristu inkosi Baba, ngiyabingelela egameni elihle lenkosi yethu Jesu Kristu. Ngiyambonga kakhulu uNkulunkulu Baba, sangigcinile. Ngibonga nje nokuthi ngangicelile umkhuleko mayelana nenyoka eyayikade ihambile yabuye yabuya. Ngiyambonga uNkulunkulu ukuthi ayisekho nokuthi uNkulunkulu wambula isizathu ukuthi yini erongi kunempahla engangiyithathile ekhaya, izinto zokudlala umbhede nezinto zikasofa. uNkulunkulu-ke wangambulela ukuthi izona ezihleli ngoba ngizicelanga fanele ngiziphindise ekhaya. Sengiziqoqile-ke manje ngiyaziphindisa ekhaya ngoba ngangizithathe ngingazicelanga. Ngiyabonga uJesu Kristu inkosi, amen. uJesu Kristu inkosi Baba, ngiyabingelela egameni likaJesu nami ngiletha ubufakazi uNkulunkulu ngandele musa ngalesihlanu nasiphuma kule 3 days yemkhosi ngalesihlanu nzambama ngabo past 5 umfana wami ngimthumile kulomnye umzalwane. Baba yathi uNkulunkulu uyamangalisa nasithi sivikelekile ngimbonile amandla uNkulunkulu mathi yasivikela bamvimba bosidlani uthi bafika bambingelela bahleli phansi basukuma bathi yetha wathi yetha bathi ukhuluma njani bambamba ngesandla lomnye wagwabula skipha wamkhomba sibhamu lomnye wakhipha mukhwa wathi letha ifoni wabanika le foni khona lapho lomnye samshila sandla uthi nje lomnye makhelwane waphuma nje wema so vele babasaba bosidlani mara baceda bamnika le foni bathi hamba bangamfaki nembama bangamendi lutho. Ngithi Jesu Kristu inkosi yathi ngiyambonga uNkulunkulu angicedi ngithi inkosi ngiyabonga ukuthi wena usivikela uthi usivikelile ngemusa wakho usivikelile phambili nasemva usihacile simbonile naye mfana wafakaza wathi uNkulunkulu nakathi unathi esigodini sokuthi unze kufa ngimbonile uNkulunkulu anami sesesigodini uyathi wafika waphathwa itrauma wafika wabeka ngithume kona wayekamereni wathula isikhathi wangangitsheli wongitshela sekuphele bo 3 hours ukuthi phela ngivelele into esongicishe ngabuya nganafoni. Ngithi Jesu Kristu inkosi ngiyabonga ngeke ngasuka kuye uNkulunkulu, amen. Jesu Kristu inkosi mkhulu. Ngiyabingela dokotela, ngiyabingela mpostoli, ngibingela umndeni nje kuqala wonke baba, bese ngibingela ibandla endabeni
ekhaya leZwi, abazalwane bonke, ngithi uJesu Kristu inkosi. Ayisengithule kakhulu, sekubuhlungwana. Kuningi osekuvalelekile. Ngenxa yezimo-ke esibhekana nazo, umkhulu, kodwa-ke kulungile, ngicela ukuphefumula. Ngoba imisebenzi kaNkulunkulu iyenzeka. Okunye sengize ngiyakulibala ngoba manje angisakwazi ukukulandelanisa. Kodwa nje mikhulu, iyamangalisa imisebenzi yakhe. Siyayibona singathi masithule mhlambe kube sengathi akasenzeli lutho. Uyayisebenza imisebenzi yakhe emangalisayo neyethusayo. Futhi khona-ke mawuke wabhekisa kumuntu, kuba sengazathi ufuna bambone kahle abantu ukuthi ungubani. Laba ikakhulukazi abangamboni. Khona oke unqene ngisho ukumthathisa isivumo, ubone uzothi umnika isivumo, umthathisa isivumo lo muntu angabe salandela bese umthwesa icala bese uthi nje Nkosi, uma uthanda ake umbonise amandla, umbonise ubukhona bakho, wenzele igama lakho udumo. Abese senza isimangaliso. Baba, angazi ngizothini, kodwa nje ngiyafisa abantwana bakaNkulunkulu bazi ukuthi hayi, siyavivinywa kona, kufanele kulungile, kodwa futhi uyasinikeza esikucelayo. Umi nathi uma simbiza nje ngobuqotho nangokukholwa, ukwenza konke sifisa ukuba senzele khona okukuthanda kwakhe uma kusuke kufanele. Angizosho lutho nje, ngeke ngikumamule ngoba kuningi, kodwa njengoba ngisho nje ukuthi uyayenza imisebenzi esimangalisa, abantu bangadikibala, babambelele kukona konke esihlangana nakho. Kuyizigi nje zobumnyama, kodwa engeke iphumelele. Usathane wethukile, ubona imisebenzi. Ingakho enza nje asiqhubeke bazalwana, siyibambe, asiqine bazalwana, asiqine. uJesu Kristu inkosi. Jesu Kristu uyinkosi. Sibaba uNsibande, ngiyakubingelela ninomama, abazalwane bonke kwelihle igama lenkosi. Baba, ngidlulisa ubufakazi la. Ngibonga uNkulunkulu entweni asenzele yona la ekhaya ngomgqibelo. Umama wala ekhaya mayise isilandani lapho ehlala khona, kwangena izigebengu ebusuku, bahlala endlini eyisitezi, ulala ekamereni eliphezulu. Kusho ukuthi ifastela kwenye indlu lalingavalanga, bangena ngalo fastela baze bafike la ekamereni lakhe, bathatha isikhwama ne-laptop nesikhwama sakhe, bathatha ukhiye wasendlini nokhiye wegate, bathatha imoto bahamba nayo. Sibonga nje ukuthi akekho umuntu owalimala. Amen.